kanjeng Nabi Muhammad lagi susah. Wah, renung saya, ya Allah Gusti, nangis tangan Gusti Allah. Kadang zikire kencang, wajine kencang. Lek ngaruh-aruh lho nemen-nemen. Tapi jeneng umat kanjeng Nabi setelah kenikmatan keinginannya dijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah, kadang jauh sama Allah, jauh dengan zikirullah, jauh dengan nyebut namanya kanjeng Nabi, dan ketiga jauh dengan ilmi. Ini kebanyakan kepada Rasulullah. Di waktu susah ngajinya rutin, di waktu susah zikirnya rutin, baru dikasih rezeki. Hari ini dapat 1 juta, besok 2 juta, besok 3 juta, 4 juta, baru dapat 10 juta 1 bulan, sudah lalai jauh sama Allah, jauh dengan majlis taklim, jauh dengan siji tangannya dibersihkan dengan suci wudu. Setelah susah baru diingat. Ini mudah-mudahan malam ini umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW majlis di kita sejogo dibimbing sama Allah, anak-anaknya, istri-istrinya, saudara-saudaranya, dan kaum muslimat. Tadi iman mudah-mudahan bisa dilisan, bisa masuk di kolbu kita masing-masing. Alhamdulillah, supaya kita hidup di alam dunia tentrem, ayem, ibadah ben mangan sambel, ben mangan betelo, ben sampe cara mbiyen be bubung, be jan kangkung, be krese asin. Sing penting nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat akhirat. Alhamdulillah. Tinimbang urip ning alam dunya tumpakane mobil mugrong-mugrong, mangane daging, ya sate, gurih, tongseng, tapi uripe sengsara, uripe grengsang, matine arep mati kena stroke, arep mati sengsara ning tempat tidur gak bisa bangun, kirian mati ning alam kubur kena siksa. Napa kena siksa nangis ngaruh ora, anak putune ora sing teko, ora sing ndongakno, akhire bodhone donya digawe sepaya ya maring anak lan putune. Amin. Dan iya nak mati dipikul retone ketok rencana ki wujud menungso, ya kaya mau didorong. Ya, kula nek kertas kuwi tak mriki didorong. Ana bocah cilik ngomong lho, "Nuwun, Pak. Adol es krim didorong kan, wong mati Mbah, ya mati. Wong meninggal, mana wong zaman wali Allah tidak boleh. Kenapa? Nak menungso di waktu dipikul, ngerti amale apik, ngerti amale Allah, sebelum langkah 7 langkah di depan pintu makom, pintu kuburan. Nak dipikul kaya toh kapuk, kapas, kuwi termasuk amale sae. Tapi nak mlebet pintu makom sebelum mengacik 7 langkah, dipikul kaya toh nggawa watu. Gitu. Nggawa pari seton, berarti wong kuwi amale Allah. Kuwi tok titenane. Aku ngalami mikul lho, ngalami soalnya mikul mayit sing enteng kayak kapuk, wah iki amale tenan-tenan bagus. Tapi kira dipikul kentak tengklek kayak toh mikul pari 1 ton. Saiki ora iso saiki lho piye? Saiki nggo keretane kereta kencana diganti rodane ora roda menungso, rodane roda papat. Kayak to ndorong es krim, godhok mayite godhok. Lah kok sak mayite muni satu sak mesti dorongane nak ora percaya dorongane bekas ki ndorong mayit ya. Satu saat meninggal, wik bandosane muni godhok. Bedane kuwi, tapi nak bandosa di waktu cilik pen masjid, bandosa ki mikul mayit muni kotak. Ha nak wis sisi ki ndorong apa ora kotak sapa sing mati kae.
Jadi orang ngerti amale umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipikul enteng apa dipikul abot karena sing diganti rodone rodo ban udu bane manusa ban sing cekep lapangi malih motor karet ge mau. Ya, nah iso nek sampean ninggal aja gelem ya. Le anak cucuku, aku pesen sesuk nek aku ninggal aja mbok dorong lewat pendosa sing mlaku aja. Keretane kencana wae. Kereta kencana apa Pak? Wujude ya ki naksa ya kayu, pring. Aja kayu, nek kayu pring. Kenapa? Aku nek wesi, aku duwe wesi. Lah nek aku mati mbok dorong lewat kereta kencana wesi, berarti ki aku tulangku duwe saka wesi, saka lemah saka kayu. Lha iki wesi. Oh berarti aku atos. Berarti tanda-tandane menungso ning alam donya, ana wong mati ning alam donya didorong lewat kereta menungso tapi diganti kereta besi stainless, berarti menungso nandake menungso wis padha atos, wis padha ngeyel. Dia dinamakan al munafiqun. Ya, ini perhatian aja ya. Mudah-mudahan malam ini kita dapat ilmu yang bermanfaat fitin dunia yaumul qiyamah. Insyaallah jamaah partis dikir menjogo kalau kalian sudah meninggal semua, satu dekat makannya Nabi udah pasti, kedua dengan bapak ibumu pasti, ketiga ketemu sama guru-gurumu, dan keempatnya pasti ketemu dengan ajaran siapa itu Jawa, yaitu Wali Songo Sunan Kalijaga. Karena kamu di sini ngaji di Majelis Zikir Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, insyaallah jenengan besok bisa kepanggih mereka Sunan Kalijaga dibawa ning alam suwarga cedhek maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Mawon apabila menyinggung perasaan jamaah dan kaum muslimin muslimat di alam dunia ini, saya minta maaf. Ini dasar Quran. Kalau kalian dipengin membaca sendiri, monggo dibuka surat Al-Munafiqun. Nah, betul-betul iman sampai di hati, kolbu pasti baca takut. Tapi nak sampai nggak membaca tidak takut, nggak usah dibaca, korek atau tutup, sudah melakukan maksiat. Gitu aja. Ini kalau pengen maksiat, jangan kau baca Al-Quran Al-Munafiqun, karena munafikun itu wong sing munafik. Nah, di iman betul-betul yakin bareng Allah, saya takut sama siapa? Sama Allah. Sama siapa? Karena perbuatanku, karena apa? Tanggung jawabku, tingkah lakuku di alam dunia semua akan saya bawa di alam bazar, kalah di alam yaumul qiyamah. Ya, itu aja. Kita lanjut dengan zikir. Mudah-mudahan malam ini